aba meeting ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news nipa ya okase eka NPP communication team no na wo frɛ no ama na ode ensem bi atodwane sem okay na ne say omo the NPP for no they are just praying say November ombeto aba no mo yi Vice President, His Excellency Dr. Bawumia, as flag bearer for NPP Amayoku no. And I know more than number this if we say pasa. Now, or chess or more sort to femeti or more HS and Notherners no HS. Now, NPP for the Mumbo so Vice President Dr. Bawumia and this if we because on the campaign, a young man Penita that John Dramani Mahama, 25 years or whatever, say about 25 for. In politics, from assemblyman to president, and Yama Wayan, nobody are comparing vice president, Dr. Bawumia, ni 8 years, or they are comparing. No one who the Umbeto Banadiama no northern region, the NPP from Mumbo Modiana Mudimu, Dr. Bawumia, Namunja and Kanoma, Notherners in Yame, 2024, NPP for Afa, breaking the 18 numbers. I was of and Sama. Mamiama ede etia every say wo hwe baby a be 8 years ago na MPP yegina e wo 4 northern regions no ana 5 northern regions no na wo de ba ene through Dr. Mahmoud Bawumia enkonwa dodo a yasesa ya gie free NDC for nsem a okasa Dr. Mahmoud Bawumia ye dangerous ensese ye gina chinye Echinye de mini na me chechim ebisa anwawa nyame ma ye nkwa na yetimi yi doctor ye to abama na aye beto ama no so na chesen aba na ye beto next year no ye nuanu mienu omu nyina free northern region if you say NDC for you omu de dedaw NDC for ama ya tiase se nipa ni omu party ni NDC for ama ya tiase enyeme na meka Irajo Mahama ko ono ane to Eastern region mikrom ho no koka no say ono nko a na enyansani o ne party mu nti NDC for na ama yate ase the delegates nso aboa no ama yenyina yate ase say NDC for nipa nim nti nyame ya adom a ye de ye wo nipa MPP for ye wo nipa ye ni nipa nka nye nipa du ina gina ho yi ye be make decision no 2024 na akoye Northerners 2 nti Yenuanum North, no, Yenuanum MPP for the population of the northern region, Nibejinaho. No more for Munianum Yenuninaho. No more the comparison. Yera Bawumia, a baby D vice president, in fear watching by 2024. A day no why am I in Puntio Ben or the Abaya Brabum. Just northern region, women see for more. Me kind northern sector, the Sohon Kwame Mafom. A strong on best comparison. Nobody abayera John Mahama. Obedi vice president. On the best be start here free time no assemblyman. E babe ye. Obeye if you assemblyman, MP, ebeye minister, deputy minister, ebeye minister, vice president, ebedi president. It's wabeye former president. Also sign a chi about ebedi president. E to omo ni nyina be si ho. Na ya hwe. The year calculation bro 25 years. Or you take a leadership position as a northerner. I was Ghana ha near why and then about pay who you. It's we put the show her analysis a pay for my just the northern region. In the last 8 years, you knew almost say you can't. You were more your bomb your palm home by one city. Yes. And so first, you 15 16. 9DC4 na first na yenya 4 pe 9DC4 nya over 20 something say year kan o can northern region 5 regions ni na abomu a ye what 16 seats NDC4 wa 15 me boa that's right it just say ya palm ho ene na abomu hu yo na nyame ma ya ya dom de bia me ka say nyame na mankwa November 4th ye nim ne besi ba nyame dum ye nyina ne ye nyina ye wonkwam na MPP4 ye ni esese ye ni yi papa we ya e ho na agoro ni be fi ase e na abo mu hu no agoro ni de after November 4th ye be di say agoro ni de after November 4th ye be di say
as a countable as na danger no dia fa ne yebehye mu kina yebebo belt ye the red aboyeti ne yesi northern region yeni aba amosia na wade ne nsemo etudwa fa Dr. Mahmoud Bawumia ho ebusua safe na wabeka me ho a dwumadi a wutie ye dwumadi a wutie dwumadi a yato din say time with friends of Bawumia say wutie o radio untumi radio 95.9 FM na wutie en live sanso na opese o hwe ewo akasamfoni so a movement TV yewo movement TV live betumi nso ahwe ewo ho dwumadie no ekoso na eduru ba bi a yebema ahwefo ne atiefo nso abamu abeka omode ba da bia meka me se adofo a ewo NPP mu no mo Dr. Mahmoud Bawumia nsa dwumadie mesremo momo ayen na dwumadie emfrimframa mu eno nti ye number ye de atudwa eseso bia wo mo a onfa moa ne yentumi ndi dwumadie yi ene da so ye 0598 623 627 0598 623 628 we number se wo pese wo di emwa bia boa na ye dwumadie tumi koso a wo di ebefa so na mesra se wo send bibia ko number iso a reference no fa wudini ene ba bia wo ye free ne frɛ ambetena dua fidie iso a metumi abodin na ya da wase eno achi no se wo adwaton die bia pese wo ton na ye topa ne yie ma wo de a ene mesrew be so dwumadie yasene na eduru so a ya bo adwuma ne ho dawuro ama ya ton oni oma na ama manfo etumi atu aguso ato ama wo pa sabre Dr. Mahmoud Bawumia aproba wo no wade nsem bia tudwa na yenua ya aboabin asamoa babekasa ya na nsem ukoka bibi ema no nso ekofa nsem bebre bai wasande wano abetumu biom na ye betretre ye ho saa ne ye de akọ fi se efie ba akomo ntokwa enti ye nko na mepese ya onsem a woka ye no ye bo ni ye hwe na afi eno achi no ye manfo ehunu no krepa ewo Dr. Mahmoud Bawumia ne dwumadi a wadi wosono kokroko party MPP mo enti momme yenkohwe ya aboabin asamoa video no mra na afi ye nto aso already adom yen na ye toa dwumadi nyina aso menyi ni se omampanya ba de akire oti de si court no asipapa the farmer your sim menyi ni so oti ase go sa se me kura anko nka efsene ye na sudie be ye na sedie se okojina ho no di adanse nipa miensa ene de asem akoko nipa miensa no ene ye da wo mo se ye ya ye de ewre ahwo mo ye sika ye bibia ahwo mo se omudi ye nim ko